Kinong yalam kahito Riboy District, haga pratrik kula lengkot hajar pusan kelaj benbo de gejung ujor, hau Deputy Commissioner persya gejung nom khajna bean ki kali kits yar kumalakanno bagaladon gejung nom pisa bean kebalakot kumbalai po hajar shikali ki bakit de kasyar ki buan ki wege wege jela bandrong syaga jela megalaya. Hagani kejung net bo ya kejung ujor na kaliang kahito lalam khamat daw Shania Nongrum President Umarius Malai General Secretary nalor ki wege wege dikhot ki balabo de gejung tho ban ujor persya ka kenhun jok all Meghalaya Poultry Suppliers and Retailers Association. Alor kejung kendo deng keti ban lum pisa bean ki kali kit siar ki buan pen poi syagane kejela. Habakran ni kino tho kubor Shania Nongrum ule tho bakasang kali jung ujor lo kejung dan jok kenhun ka bejulum pisan ki kali ki buan pen poi siar. Kebejulum pisa pelat laipo hajar tengka kawe kekali. Nagi benta jong surok ba National Highway Bahendriu. Ule itu uru bagani kejingdon juga kenhun lum pisa kelak tak syka de kinong shalan siar ke bejuan penpoi siar syakane kejela. Bat ka bakam so kya kalong ba kamdon ru kanu kejing perking ne kejing kemi ibnia ya kisiar kebuan poi nasyabar kejela lagi long ki bakot bakya bat ki babin manbam hagane kejela. Syuk-syuk halor nega benta nagaliang hito keladawan negi bor badaipet jaga distrik Riboy ban cium kia mardor halor kene kejingdon jaga jinglom pisa bean naki kalikit siar bat ban bo nak kerdap ke bapaka ban kemi ya kejingkot jingkia jeng siar ki buan nasyabar kejela jinglum pisa bean jong ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association agak beda ba ki kalikit siar bawan sport jela Meghalaya agak kumpulkan mau yang bisa sin nak kalian jom itu di bawah distrik ini hak sini meladap ilawan banbu ikejing ujor raport jom nek office buron jong Deputy Commissioner Breu head jong district administration poga distrik kejongi te wat akat tu ngilaap nak kalian juga di sini nom family ai kemsim kano ke action selesai sin pat nak kalian juga ilawan mentak sini hangnya po DC dari jing semua buan kendu UDC yang dari UDC umlah bandon akan hang ni station apa jong office kena kalian jungi ni siap wan bu petang ni kena ka komplain letter ke jongi apa office bron jungi par hak ni ka letter ke jongi ke komplain letter jungi na tho ba ni dawa si sendan ba ya gitu ke bodon kiti ya kaban krong ki sabe ai ane ki illegal extortion ni la banong ke bakum balapau di media kilap thai ko bor hakapal ong hakapor lek kemen kejit pisa ki high level na ki kalikit siar ki bom ko kia kapen pau shai ba tang na kadao tang lada ki siu pisa ke mod dari ki siar ki balayam siar ki bapang kiyo be ban rung sok sa ke jela ke jongi te hato kalong em ke bak ke basingan ya ke bam bandi nak menta ki pai no chong ke jela Meghalaya ni snu thu ba Riboy district ke jingrung jong gisiar om detang sia wat isniang ki masiru kumangi menta ilong bom dayo ke jing Indonesia na kalian jong ke di veterinary ke bagi doktor ke bagi expert ke balak ban certified ban pensisya bagi lei ke ba kot ki bakya bagi bebet ya ke ban bam hapo jong gejala te ko kham tam lah ke ni ke por manta kane ke jingle jong ne All Meghalaya Poultry Supplier and Retail Association kalau wanra ke jing khamtam ki khun samla jong gedong gathan khamtam di pok gedong Riboy ke jongi ke jela hi borok koi hak khamtam hakare kapor banta ka ba hiran kayok kakat kan kata sibun ki samla ke baniang hala ki jong ki chat da ka ba lai po hajar kini ki association ki sim sikali kamot sakat nopat kidang yo nong seka eipat ke profit ke bagi kun samla jongi persang baniang halati jongi ki kejat nak benta ke kamai ke kaji te kumta si sendan nak kalian jongi dawa nak sorkar lengba jong u disi bodon borom jongi baka district administration kariban pensange si sendan ki Breu ki ba jumlian ya ban krong pisa bean hapo sorok nak ki kalikis yar bat ladakane ke kam sange ni khot ni wer ni phak ka kubor sabaro ikun jong kebenih nya trip udah ni kejing klik nak mentak future jong kayok kakot jong kejelah he borok kawai ba ladakan district administration bang sarkar kimsim lagi senjam ya ban penduk pendam ni kri Breu ba krong pisa bian kahito ikan har samadan nak menta banyelek persya ki bat ngin pen pendapat di koi gelat ladakan ni kam sesok kejing keren lengba dau kolam ngin pen benar koi kubor jing yakhi nak menta penduk pendam ni kam ngilak ong ki kam
lumpi sabi an nanti kam tu kam team jong kini association ka ba kam yara de ka all Meghalaya poultry supplier and retailer association hapo jong ka brim yatep ni maham ju repi lada tim sange kene kam kahito hi kalau long balak rek menihat semadan nak bentar kita bawa jong kita jadi boleh sebut